I whakahaere porotu ngā kaimahi o te wahapū o Tāmaki I waho I te whare tapere o Tāmaki I te atanei. Ko tā rātou kaupapa kia mautonu I te kaunihera o Tāmaki a taua wahapū hei taonga whakahaere mā rātou. Ka are ngā kaimahi I te paku whakae kia hokona atu taua taonga hei whakahaere mā tētahi umanga tū matiti. Kei a Mārena Mane tēnei pūrongo. E mārama ana te karere. E hihi ana ngā mema o te uniana o Maritime kia te akina tō rātou pūaha. Te tohe atu ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, ki te mea o te kaunihera nei a Wayne Brown, kia kaua e hokuna tō mātou port ki ngā tānata o wāhike. I mua tonu I te hui kaunihera o te koromatua o Tāmaki Makaurau. Thanks for coming out and meeting the workers at the ports of Auckland. Tūtaki ai ia ki ngā kaimahi o te puaha I waho I te horo a taone o Tāmaki Makaurau. This is about the ports of Auckland and our concern where it is in the long-term plan. We want it kept in ownership of the people of Auckland, controlled by the people of Auckland for the benefit of the people of Auckland. I hiahia te iwi o Ngāti Whātua ki o Rākai I tērā tau, kia hokona atu tēnei wāhi. I whakapā atu mātou o te karere kia Ngāti Whātua ki o Rākai mo tēnei take. Engari e kore tētahi kai kōrero I te wātea. Hoi anō hei tā rātou e tū tonu ana tā rātou tono kia hoko I tērā whenua mai te kaunihera. Pai tēnā whakaro me kaha tonu nā te iwi o Ngāti Whātua ki te kōrero atu kia mātai ki te uniana o Maritime New Zealand. Ko te hua ka puta, ka noho a Tāmaki Herenga Waka ki raro I tētahi rāngai tū mataiti mo te toru te kaumārima tau. 35-year leases? That's a lifetime. Intergenerational arrangements? How dare we? Ka haere tonu ngā whawhai engari ka te āhua tonu o tēnei hui ki te taha o te koromatua. Mārena Mane, te karere.